Oba besia so wa free South Africa aba Ghana cross wa pon no ko no to no ne ya bia ne na no ne ni trim oba no depending cream o di nkuto na etwi ni trim hwe na so ma de oba fun wano adeda muja wano abod damsen wa adwen kasi oba ko toilet on pepa no to etwe to twe to cheap to ministers in edi na no mo teta kasi ya we ni perform we to me be gina obetwe oyema we ye be gina obedi ni kunu atem kwasia se oyema we ye ni kunu di ma na we de mo akra na edi o abuefu no abrakwa no kwa okoto ukoji ukobo obusia koye no wedding no kra ono na de wo twade Mr Blanket nya abeto oba wadefo a ukunu twa no ho abobeba na be mabufu from butu so mo amufi Jimmy fo a omo bra Afia Schwar ga make say chere me $10,000 say so akọ prepare to mbo afo to bin wo so you bia odi nkrofo bi si odi o matem oba tele wa Ghana ye jiji susu ansa na ye de ama wedidi oba se bitafra wo kọ ne kra toilet true kra je so wa frɛ me donya me enya allege utumi be frɛ me ketting na wo frɛ me kwasia girl we dey fire ma me ne beto obi na for him aye je beto field nurse field a lawyer everything about you is fake bibi e wo hu bia is fake top pressure man crofo be catch me crofo a wo abo mo pen wo youth be na wo abo mo youth ni nyina na wo pimpi o mo digiska for your own selfish interest. Youth be na wo celebrity be ye ka celebrity abi obi a waye niama obi a mo nkwase afoi obi a na mo friend celebrity no we mo ye public figures ye ka celebrity is somebody a wa share ni kuro wa touch lives we one crofo woni kuro mu so we celebrate that person for niama waye mo Afia Schwar ga bosomba we celebrity e na fan celebrity no Ghana e mpa na Afia Schwar ga ya ye be celebrated wo Ghana mo friend celebrity kwasie bia ye celebrity mamo wo ye ka celebrity a celebrity nye nkwase asem na mo kano mo go the meaning of celebrity asia obo no pempe young girls digiska kwasia bai o ma mienu no gay for no mugu o mo kra de o mo nye sa anya akono faye ma me de beto bi o na di na tem na kire ye wo buhwem we bushia penyi na kire wo maame se wo maame abobrasin obi a wo maame mbobrasin obi a enu nti na wo papa wuye kura no wo sere scan na wo tumi sie wo papa obi a ne maame ebobra ne papa abobra wo sere ska emfensie ne papa ono ankosika sokosie ne papa ba we kura de omo nche wiska nyina wo begina wo bebubo mudin ama wo ji nim gwase wo yie na ase wo so ye oba se bitafrache ne twemu ne trum nyina kwan ye the same oni a onro no ho oba wo ye menses ana wo de menses wo moja isi we bisa won say de ntina wontumi ni adamfo ba ko nante Jimmy for wa obi bebisa wiska je so waso de nsa de na ko bebi no ansa na wakosra ama no ye mo do obi bisa iska ye de ya botom sika na ema omo na baronki wo classmate no wan wo classmate ni Tracey Boakye a wanya diabetes a okwakoye the body a ye na exam sanse na yehu se wonya diabetes no nti Tracey Boakye ntumi nye no fo nye ne body bi se ne ono ye wo classmate ono to ma wudi trust di kwasia mpanyi law school kra wentumi anye oba fun oba fin ohu nyunu wasra ma ohu nyina aye nyunu kwasia te so o water ohu nyunu te se o water chimifo mwawi na oyema oye je ni kunu kra ho ofesen ni kunu be ma no kra no ho ofesen we Afia Schwar se bitafra che wo de krama na edi nyamwa na edi so oyema oye je de se mema di no kra na eye nipa na edi na enye mwa abo ejimi for $5,000 into wo kot bie wo na mu ma krama tafra wo twemu na wo daaye abo ejimi fo a ye betwa wo maami fie ato wo maami fie uncompleted building and you fucking call yourself Afia Schwar say wo ska abo anche won re no na lewe nka aye no lewe nsi se wo yiwa obotom sika de amane penya bra na beka nkwase asem kire no wo di no ko bebi no koje ye mo ye yi aye botom sika na ede ma including wo anoma ba kampana mpania samaiba hotel lele yes I love it Samaimba
Uti Ghana wanu bufu wenu mudja ena me will say media bruchri de me call holidays me kotna America nko ye dwuma onyema wo ye je your boss because oti Ghana wo ye dwuma twika papa ka be na wutwi okurum a oba sanseni ubetimi kura toka wa be ye Uber driver nyina ye ya park ye niam ye ko Ghana ya retire no life begins at 40. Say, life begins at 40. At 40, now why you will be we are to quine, will celebrate yourself. But we, if you trust, think I will 40 and nothing, I will babe. I feel a year will pack you near from Ghana to America. I babe start to all over. Into depression, I real. See, I want to mean Ghana view, because who name now to Ghana and this, I babe chuatum, winning so big low. I won't fun. Into won't to mean Ghana, we on crate you come to mean Ghana, let's say this as or if you are kunyaso. Brother, make a chance, Semeboa. In the parfum, Uti Cruz, why ye did the Wusha womb be other Ukruno, what did Jim Crofusika Ukrunos, what blackmailing Crofo, one Gasan Wunyon Kumba, one Gazangasa Wunam for our blackmail. Stupidity, idiots. O so fast Robin a Ghana, if you're such nigger, o so fast was saying a Ghana, o so fast Robin. Pure water company will be you call by say 1 year went to me and control the pure water company. Ah, and if you're say to America here, I will win. Call back to Ghana. Abua. And you now say I am one. Now what the other for holidays, so bas ukita usika. So first trip out the room, and could ya Johnny Chain, Emma Johnny, taxi driver, and they deal to taxi driver Johnny. Ning another YouTube. Cause siaba uba bruchery, in Crawford bruchery, baby, $15 million, $20 million. So buy a gold chain, I'll baby, a taxi driver gold chain. Also, so ye come man, now so to one would do him away jatem or classmate, or no one anybody you, or nye any more, or nye na funu. Nukuna yen crata man, would they want to talk or tiano, or no de cotian never torn a check, would they cotiano now betoy. And no him away just want to na bruche in you must woot ya and a wee uba and I was a paper brewer for to be now the boa bear man money supporting ne rent and any yama all in the na wija wo ma wo Ghana or him away a jaw call any money call born any money but yan kunu so faso ben a winnie free abra when young faso be our black one in your so faso be reach or the will channel true mean I be go in faso ben a win our journey home a baby chain Johnny so what could you go chain they will train in Abbey to our bontain in faso ben and a win free day or one cratano what on what which you cotton over $30,000 and I was adding a bet and I was say you Juma they support him and each the bills cause see I'm penny Obama when your Bama so faso into whom so beating a worry papa money or ya or him out your join your classmate too. No one for sale, no one for sale generation, no one for so ma, no one for so ma maybe for a brief cotton. Ne na simple boampo, show bad shape and a body national skin. A boy, o classmate no wine. O classmate anyway. O did ma mia kushiatem no nyansa for kasachrewa. Any parfum him out your John Lord Ujina show bad skin. Ono wanko srasa nkuna wa srastra na ase wo body na wo repair no inti tattoo di tattoo nyina ko make back baby black shoba nine shoba skin shoba enim shoba kon aboa siampenyi shoba trimi wo yetia wo trimi o ma wo ye gani trimi na egu ni tree so na ye natural yetia na oko turkey ekokoje implant nti so you jealous wa worry ni kuna man nkrata wo wa be ma nkrata sa bre pepa wo tu fu to bi ohima oko otukwa na oko ni kuna 3 months 4 months one ne ma na eko wonya ne ma wo Ghana afi so so okwa oye adwuma ye da so twia ne ka wa na wo te wo ni income one blackmail ministers a wo ni income one kodi nkrama ya wo ni income one tokotia wo ni income you have no use cause ya ohima wo ye je na celebrity. These are the people you have to celebrate in Ghana because why ye niama bibri wo enipa ba akwa wona no konanti cry in government ube gu minima so hima wo ye ne who stories kind what it say hima wo ye je okita sa story na okita ni bi yen for hima wo ye je ngina one mfa wonyina one nka se yen kam ho asem ana Ghana fo nchusu ba ako a field lawyer and a field radio presenter, a TV presenter. Ghana watching all the TV stations will be up from delay to Kwame despite to infa to angel obey be up among you a musuba curse child will be a bold through Nkwala Brim or Siam Penny.
Ohu kan, ohu fin, ohu jonso, ohu jene, ohu apopro bibre. She wano na etwa apopro bibre no. She we so be ma bi befe. We wano nyina na ya apopro bibre. Kai. We ni pakwa na nkasa wo gina wo na nkasa no. From your head to toe you are not attractive. Na wasa ye we nim say we no didi obi atem no. No ima wo ye je kunu be ma no ka no ho ofese 20,000 times. She wano wo ka che obi o ima wo ye je se ono na no so. She wano ohun mwa na wo didi na tem no. Ohun mwa eno ohun stories, eno ohun socks, eno ohun ginger, no ohun garlic. Obey Jimmy for obeda the housewives by force. Kogana na hwete ye nchi wontumu a. Aboa nchi wonwe, wate? Aboa enchi wonwe. Na mo mu jiji scam illegal wife fo no. Me say me mo bia jiji scam omo they spending the money. Omo no mombo bra skana mo jiji ama omo nyina no omo mfa nkomo obia maami akohua sewa oni obia nkasa wo muntem maami akohua sewa onim sika yi omo jiji hwe. Stop paying the money. Mo twa 3 billion 200,000 Ghana cedi dada mo ehu de omo di scan ye mo se etwa wo mo se etwa mo se ntwa because ye maami no onim sika omo gu legal wife no obi no one ye maami ne kasa obi no direct contact to maami no obi ni ho inti mema muntwe sike bia Lumba doesn't need any money. Lumba ni nyoma egu YouTube ye betwa ne cattle so obi so say eyi ne royalties be konem ahomu na mo bre wa bruchiri save your money na enye Lumba yie na Lumba wuo na nkwasiafo we ambo bra lesbian fo we Asante Queen wig basa once so jiji say scanner once so wig ne de na we kwasia because wig na ye show no tontom crown fa no tontom karishika crown fa no we she sa wig na wada me se bosom emwa monko pe adwumanye na mon sorry abu so na mon yan nkofo sika na mo jiji na mo be kon kwasia ntokwa obi anhoma ama no monko pe adwumanye Holland UAE nkofo to wo mo ye adwuma 3 hours 4 hours we betina bruche na wo so wo ama aban ahwa wontumi mbo brebia ebra be na wo betini abo because aban ni say na obema o say na obedi free say na obe show mama say na obe say video akofie 200 euros and 300 euros so ye adwuma obenya more than that akwadwofo ma omo maame ni mu kura ji so mo abegina social media be free scans o mo si o mo maame ni mu omo na omo ti team legal wife ko why asiafo obi asoma mo de mu ntwa se sika no why ejimi fo a mo twa states kan nyame betwa mu nyina mo ka mo nsem sika nyina behye mo amko gina platform no so na mo sisa mo sika no in the name of yekoye Lumba say yekoye Lumba yesie no nti de biom no kwa akoye the only thing na ye be say ye maami akohua say wa so be ye ye maami akohua say wa so be ye that is what eno na ewu hia why na enye mo nkwase asem na amudi no eno na ewu hia why membo bi entwe sika bia ho wo a obetwe sika no so ene na wonye correct onim de wodi sika be you stupid inti na wo twe sika no because onim de wodi sika be nkrofo we yet ya no mbeji 200 and something thousand dollars e Ghana city ye hu de omo so omo di sika na akoye adom Lumba yin sika omo no mbeba be fresre omo no mbeba be jiji Lumba sika omo no mo beba be jiji sika ba ye de akoye bibi ama Lumba ana Lumba ebuhwe ni bi Lumba ni momo he Lumba ni momo he se pe Lumba ebuhwe ni bi aba be gina aba jiji sika enye omo no mbeba be jiji sika ma Lumba se Lumba ebuhwe afo yin sika omo de befa impenyifo omo de befa proper social media na mo de mu twe sika gu nkrofo mo su na nkrofo odi na mo twe sika na nkrofo odi na mo da su twe a mo gini ana mo ni so na ebrem